Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri ubu niwe uyoboye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Nubwo yumvikanaga gake mu bikorwa bitandukanye umuryango wakoraga, iri zina Tedros rigarutse cyane muri iyi minsi kubera urugamba ayoboye rwo kurwanya icyorezo cya coronavirus cyiswe COVID-19. Uyu wahoze ari minisitiri w'ubuzima mu gihugu cye cya Ethiopia yatorewe kuyobora OMS mu 2017. Aba umunyafurika wa mbere utorewe kwicara muri uyu mwanya araherera ko ubuvuzi bwiza ku isi hose aribwo agomba gushyira imbere muri gahunda ze. You have sent me. Mwanyandikiye ku rubuga rwa Twitter muri benshi munsaba gushyira ingufu mu kurwanya indwara nk'igituntu kibasira cyane abakennye ku isi. Narabumvise kandi ndi kumwe namwe. Dufatanyije twaba mu isi aho abantu babaho mu buzima buzira umuze kandi ubuzima butanga umusaruro. All people can lead healthy and productive lives. Tedros yavutse mu 1965 avukira i Asmara muri Eritrea. Ni umwana wa Adhanom Ghebreyesus na Melashu Werdagabir. Aba babyeyi bafite inkomoko mu ntara ya Tigray mu gihugu cya Ethiopia. Iyo aganira ku mateka ye avuga ko akiri umwana yavugaga kazi neza iby'umubabaro n'impfu zidakenewe zatezwaga n'icyorezo cya malaria. Mu 1986 yabonye impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza mu binyabuzima cyangwa biology muri kaminuza ya Asmara. Yinjira muri Minisiteri y'Ubuzima ariko atangira nk'inzobere ariko akiri muto. Nyuma y'uko ubutegetsi bwa Mengistu Haile Mariam wari uyoboye Ethiopia kuva mu 1977 kugeza mu 1991 buhirimye, Tedros yanzuye gusubira muri kaminuza ngashaka impamyabumenyi y'igiciro cya gatatu cya kaminuza Masters, yiga ibijyanye n'ubwirinzi bw'umubiri ku ndwara zandura, yigira i Londres mu Bwongereza. Nyuma yabonye n'impamyabumenyi y'ikirenga mu buvuzi rusange ayikura nayo mu Bwongereza muri kaminuza ya Nottingham. Nyuma yo gukora ubushakashatsi ku ngaruka ziterwa n'ibyuzi mu gukwirakwiza malaria, abukorera mu ntara ya Tigray mu gihugu cye kavukire cya Ethiopia. Mu 2005 Dr Tedros yagizwe minisitiri w'ubuzima n'uwari minisitiri w'intebe wa Ethiopia nyakwigendera Meles Zenawi. Nubwo urwego rw'ubuzima rwari rwitambitswe cyane n'ubukene, hari ibikorwa remezo bike n'ibibazo by'ubukungu byari byibasiye isi muri rusange, iterambere ry'urwego rw'ubuzima muri Ethiopia ryagaragariye benshi, abenshi batangira no kubufatiraho icyitegererezo. Kuva mu 2005 kugeza mu 2008 Minisiteri y'Ubuzima yubatse ibigo nderabuzima 4,000, abakora mu buzima bahuguwe barenga 30,000 boherezwa hirya no hino mu gihugu, anari mu buryo bushya ibitaro bigomba gucungwamo. Nyuma yo kugirwa umuyobozi wa OMS yagize Robert Mugabe wategekaga Zimbabwe umufatanyabikorwa. Ni umwanzuro utarafashwe neza n'abaterankunga mu burengerazuba bw'isi bituma wukuraho. Uyu Tedros uzi ku kazina ka Dr Tedros kuri bafite imyaka 55, niwe wabaye umuyobozi mukuru wa OMS wa mbere mu mateka y'imyaka 72 uyu muryango umaze adafite impamyabumenyi y'ikirenga mu buvuzi. Agisingiriye intebe mu 2017 yakoze amavugurura atandukanye muri iri shami ayoboye aho rifite icyicaro i Geneva mu Busuwisi. Abigenza nk'uko hari ibiro byaryo mu bihugu 150 ku isi n'abakozi basaga 7,000. Tedros ni umuntu udakunda kwicara mu biro kubera akenshi agera hari ikibazo hari kubera ibikorwa byo kuramira ubuzima bya OMS. Aribukirwa cyane ku ngendo 10 yakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'amezi 19 iki gihugu cyamaze cyugarishwe na Ebola, kuri ubu igeze mu marembera iranduka burundu. Nyuma y'iminsi mike icyorezo cya coronavirus kigaragaye mu Bushinwa, wubwe yagira uruzinduko i Beijing agaruka ashima leta y'Ubushinwa ku ngamba yafashe mu gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Tedros kuri ubu avuga ko coronavirus yabaye ikibazo gikomeye kibangamiye isi, yaburiye umugabane wa Afurika, avuga ko ushobora kwibasirwa bikomeye nubwo kugeza ubu ari umugabane wazahaye gake ugereranyije n'ahandi.